ҳамзабонони азиз, ин порчаи сурудеро ки шумо бо забони модариятон шунидед, дар яке аз саҳнаҳои машҳури Бритониёи Кабир дар иҷрои гурӯҳи Хори Баҳор садо дод. гурӯҳи мазкур зиёда аз 10 сол боз инҷониб фаъолият мебарад. он аввал дар Порис ва баъдтар дар Лондон фаъолияти худро оғоз кардааст. ораши фолодванд сарвари гурӯҳ буда, худ ин гурӯҳро ташкил кардааст. аъзоёни гурӯҳ зиёда аз 100 нафар буда, ғайр аз ин аз гӯшаҳои гуногуни олам форсизабонон ба тариқи онлайн ҳам ҳастанд. навозандагони гурӯҳи Хори Баҳор оркестри филармонии Порис мебошанд. акбар маҷидови самарқандӣ низ бо аҳли оила 5 сол боз аъзои ҳамин гурӯҳ аст. 3-4 сол пеш мо ҳамин гурӯҳро пайдо кардем ва хостем ки фарзандои мо бо ҳамон мусиқа алоқаманд шуда бо мусиқаи худро дар Лондон ҳам давом диҳанд. мо хонавода чанд сол аст ки аъзои ин гурӯҳи Хор ҳастем ва эрониҳо низ моро хуб қабул карданд. чӣ хеле ки Мавлоно мефармояд, ҳар касе ки дур монд аз асли хеш боз ҷӯяд рӯзгори васли хеш. яъне мо дар гузашта бо мардуми Эрон як миллату як қавм будем ва имрӯз ҳам мо ҳамзабон ҳастем. яке аз мақсадҳое ки мо дар ин гурӯҳ пайваста будем ҳамин забономӯзии фарзандонамон буд, чун инҷо муҳити хубест барои забони форсиро аз худ кардан ва дар муҳоҷират забонро нигоҳ доштан, хусусан дар давлате ки мисли инглис як забони пурқудрат аст. ба фарзандон бо хонавода нигоҳ доштани забон хеле чизи муҳим аст ва фикр мекунам ки инҷо мо ҳам забону ҳам мусиқию ҳам фарҳанг меомӯзем ва ин боиси ифтихору хурсандии мост. ман аз сахнан сар кардам, сони ман басма гузаштам, анаку ман басма мехонам. мон дар ин гурӯҳи Баҳор 4 сол боза иштирок мекунем ва ман ва хоҳарам алт мехонем ва бародарам бас мехонад. моҳон ҷудоям хурсанд ва фахр мекунем ки дар ин гурӯҳ ҳастем. гурӯҳи Баҳор соле як маротиба консерт баргузор мекунад. имсола консерт дар толори машҳури Троксии Лондон баргузор шуд. консерти мазкур ба 815-умин солгарди бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ бахшида шуда буд. тамошобинони зиёд ки мухлисони гурӯҳ буданд, ҳар як баромади онҳоро бо ваҷд тамошо мекарданд. خیلی عالیه، به خصوص که این صدای گیتار برای من جالب بود. این اکسنت و این لهجه هستش که مال تاجیک ها دارن برای من زیباست. کنسرت خب تا الانش که بسیار زیبا و بی‌نظیر بوده، خواننده های بسیار خوب و در ضمن داشتن شعرهایی که از حضرت مولانا هست در کنار آهنگسازی بسیار زیبای آقای آرش فولادوند واقعا محیط بسیار جالبی رو درست کرد و من خودم خیلی لذت بردم. شورانگیز و شعف‌انگیز میتونم. барномаи консертӣ ошиқонаҳо ном дошта, дар он сурудҳое ки бо ғазалҳои Мавлоно оҳанг баста шуда буданд, аз ҷониби иҷрогарон бо маҳорати баланд ва ба таври зинда сароида шуданд. ошиқонаҳоро ошиқони ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ хеле хуш пазироӣ намуданд.
خودم یکی از عاشقان مولانا هستم و بعد وقتی اومدم اینجا توقع نمی‌کردم که این برنامه باشه، ولی همین که فهمیدم که از نینامه شروع کرد اصلا خیلی خیلی ایموشنال شدم، یعنی احساساتی شدم. آهنگ سومی که میخوندن مرا افکیز با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولی است از جانان که جانان جان من باشد، به یاد حرف شمس تبریزی افتادم. ایشون میفرماید حرف من به گوش آنهایی برسد که من خواسته باشم، حتی اگر بعد از 1000 سال باشه. و امروز من دیدم که حرف ایشون به گوش آقای آرش فولادبند رسیده که همچین برنامه‌ای رو در قلب لندن، در قلب اروپا برنامه رو اجرا می‌کنه. خیلی ممنون از برنامه شما. مرسی. طوری که شنیدید مخلصان و تماشابینان هر یک سرود را با نامش در قلب و خاطره خود نگاه داشتند که این خود از چگونه برگزار گردیدن کنسرت و محبوبیت گروه در بین مردم دلالت می‌دهد. عادتاً هر سال با کنسرت 2 و یا 3 نفر صنعتکاران نامی فارسی زبان را که مردم خیلی دوستشان دارند از گوشه‌های گوناگون دنیا تکلیف می‌کنند. با کنسرت امساله همچون ادامه این عنعنه سرایندگان مشهور مانند نگینه امانقلووا از تاجیکستان، سارا نائینی از امریکا و واحدی تاج از ایران همچون مهمانان کنسرت تکلیف کرده شدند. گروه بهار واقعاً بهار است که صنعت فارس زبانان جهان را سرسبزی می بخشد. ما نیز در نوبت خود تمنای آن را می نماییم که گروه بهار مدام شکوفا باشد. فروخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان.